Syak kentu biang ka kerteng jong Lionel Messi hak ranking bankur ya ka Ballon d'Or mentaus nem arajar apun rio. Tang marsus dang mentaus nem arajar apun rio kelami kalis ka kerteng jogi player hak ranking bankur ya ka Ballon d'Or mentaus nem arajar apun rio. Kat kum kane kalis jogi cipongut ki player padon hak ranking bankur ya ka Ballon d'Or mentaus nem arajar apun rio. Hak baka kerteng jong Messi ru kadon lang. Kat kum kane kalis ke menta padona kerdan ke ban ningkong hak ranking ban yokhori ke Ballon d'Or usnam arajar apun riu kadayu hari kane. Nang ta ubadon hak kerdan ke bar udayu Kylian Mbappe. Hak kerdan ke balai deu Erling Haaland, basau deu Lamine Yamal, basan Michael Olise, pahnriu Vitinha, pahnyo Declan Rice, Fra Luis Diaz, Kendai Raphinha, Shipau Lionel Messi. Henry napdeng jong kine ki rang elekai kibadon hakane kalis ngat tharai. Lada ja baka Real Madrid mentak ayom kan yo jeng job ka Champions League tikna ba Kylian Mbappe udai player uban se yokhur ya ka Ballon d'Or usnam arajar pohonri. Namar mentah kayom haka Champions League Kylian Mbappe nakih Newstin mi madan lada yo hadu kat laiko. Kumta tikna lada ka Real Madrid kan yo ya kanam job haka Champions League mentah kayom. Kumta ru klem artatin bau Kylian Mbappe unsa yokhur ya kan kusnam Ballon d'Or usnam arjar arpohonriu. Pat kum juru lada ke Bayern Munich kadeka tim keban yora ya kan nam ladu ke champion haka Champions League mentaus nem tikna bau hari kane unsadai mau uban sayukur ya kan kusnam Ballon d'Or. Namar haka Champions League mentah ukane yo prakol kata abawan haka kedan ke paar hadinu Kylian Mbappe bat balai pat udai Erling Haaland. Kad haka Bundesliga ukane ulayo hadu arpu arkol hak ba omdon kiba jan batu hak jing yo tep kol buntam hak Bundesliga menta kayom bat kum juru Kylian Mbappe hak La Liga ulayo arpu wekol hak ba omdon player paya jan batu na baro kiba yo tep kol hak La Liga menta kayom kumta shisha lada kineki artali tim kendai tim kepan job hak Champions League menta kayom lakan deka Real Madrid lane kandai ka Bayern Munich. Kum taru ke jingkermen na kamtajo Kylian Mbappe bat kum juru na ukane par khore ka Ballon d'Or kaladang jan shisha. Bat kane ke jingkermen pan yo khore ya kane ka Ballon d'Or mta usnam arjar apunriu. Kaderu ke jingkermen lada kano ka tim kan yo ka jingjob haka Champions League. Lakan deka Barcelona, lakan deka Manchester City, lakan day ka Real Madrid, lakan day ka Bayern Munich. Kadban nakaling jong Lamine Yamal ka jingkermen kaday lada jaba ka Barcelona kan yo ka nam job haka Champions League menta ka ayom bat kum juru kane ka jingkermen kanday ndagam tajung Erling Haaland lada ka Manchester City kan yo ya ka ladu ka Champions League. Kublai Shibon.